Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nahmaduhu ve nusalli ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman bir tugandar, barıňardy girip gele жаткан Kurman ayt mayramyňyzlar menen kutluktayman. Bardyk atalardy, enilerdi, bardyk musulman alımdardy, bir tugandardy, oşondoy ele bardyk namaz köýlerdi. Musulman bir tugandarыбыз, эже карындаштарыбыздын бардыгын кирип келе жаткан Kurman ayt майрамы марек болсун демекчибиз. Allah Teala kerimet Kur'an-ı Kerim'de inna a'taynakal kevser fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbik, Allah üçün namaz okup wanhar, kurmandık çal degen. Kudreti jetken bir tugan musulman agayinlerimizge, eje karındaşlarыбызга kayrılıp ketmekçibiz. Kimdin bay bolup durup kurmandık çalganga kudreti jetse, anda geliңizler elibиздин üstüne düşkön baleni mına uşul kurmandık çalu menen ketkezeyli. Elibиздин üstüne düşüp жаткан oorunu, sırkonu mına uşul kurmandık çalu menen Allah Taalaga tawakkel kılıp, kedeydin başın sılap, aga tamak berүү menen, aga et jegizүү menen mına uşul başыбызга düşüp gele жаткан баледен kaytarıştıktı, anı getiriştikti jaratkandan suraylı urmaktı bir tuğanım. Geliңizler Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "Len yenalallaha luhumuha ve la dima'uha." Allah Ta'alaga al soyulgan jandıktın yeti dağı, anın kanı dağı Allah Ta'alaga jetpeyt. Birok sizden bolgon takva Allah Ta'alaga jetet. Bu kurmandık çalуу takvalardın kolundan gelet. Bay bolsa dağı Kuday Ta'aladan korkkondordun kolundan gelet. Küçü jetkenlerдің kolundan gelet. Allah Ta'aladan korkup, kurmandık çalıp, namaz okup, zeketin beriştik, bu bir gana Kuday Ta'aladan korkkon takva en mıktı bir tugandarımdın gana kolundan gelet. Bu kurmandık çalıştık, Allah Ta'alaga şükür keltiriştik. Allah Ta'ala bizge beri utkan ni'matlarga şükür keltiriştik. O jaratkan, maga densoluk berdin, men al menen basıp atam. Maga göz berdin, anı menen görüp atam. Maga densoluğun berdin, anı menen men jakşı jaşoo görüp atam Allah'ım. Maga baylık berdin, anı menen men özümdü jana jakındarımды karap atam ya Allah. Ya Allah maga berdin, men kayrımdуулuk kılıp kançalagan jerge berdim. Allah'ım özüňe şükürler bolsun. Allah'ım özüň üçün maktoolor bolsun. Mına uşul kurmandık çalıştığım sen üçün. Mına былтыр bir koy soydum ele, bıyıl 2 koy soyam Allah sen üçün. Былтыр koy soydum ele, bıyıl sen üçün kunacın soyam Allah'ım. Былтыр sen üçün kunacın soydum ele. Allah bıyıl berdin. Dağı da densoluğum berdin. Dağı da ömrüme ömür berdin. Ya Allah men sen üçün bir buka soyam deňiz. Jakşı niyet, jarym rızkı. Bu kurmandık çalуу musulmandardın en çoň bir jakşylyklarynın biri, bir tuganım. Geliңiz, anday bolsa kurmandık çaluunun şartlarını ayta keteli. Bu kurmandık çaluu tö 5 yaş boluştuğu gerek. 5 yaş bolgon töөнü soyuştuk. Ar bir musulman kolundan gelgen musulmandarga bu vacip bolup eseptelet. Uy 2 yaş, kunacın je bolboson buka. Bunu 7 kişi geçeyin şerik bolup soysu bolut. Ar birinin niyeti mına şol kurmandık boluştuğu gerek. Ar biri niyet kılıp kurmandık kılıp mına şolun soyup 3'ten birin özünde alıp kalıp kalgan ikisin taratıştık. En soğuktuğu işlerden bolup eseptelet bir tuganım. Echki 1 yaşka toluk toluştuğu gerek, je bolboson koy 6 ayga tolgon boluş gerek. 6 ayga tolup ettүү bolgon, semiz bolgon bir kozu bolsa, mına şol dagı kurmandığa jara bere turmattı bir tuganım. Hayrukum men tala umruh ve hasuna amaluh. Sizlerden en mıktıňar, sizlerden en jakşyňar, ömürü uzun bolup amalı jakşı bolgon bolsa, namazı menen gelse, zeketi menen gelse, orozosu menen gelse, kurmandık çalуу menen gelse, kolu açık bereşen bolup durup takvası menen, Kuday Taaladan korkuu menen gelgen bolsa, bul sizlerden içiňerden en mıktı, en jakşı, en keremet insan bolup eseptelet. Allah Subhanahu wa Ta'ala mına uşul kurmandykty balagatga jetken musulman, kul emes erkinlikte жүрgön bir musulmandarga, bay kolunda barlarga kurmandık çalууну vacip kılgan urmatly bir tuğanım.
Кээ бир досторубуздан, башка бир жакындарыбыздан суроолор болуп атат. Бүгүнкү күндө коллегабыз менен, досторубуз менен чогулуп бир кой сойсок болобу деген суроо болуп атат. Бул кой союштук эгерде курмандык ниетинен боло турган болсо, бир кишиден гана кабыл болот. Жок, чогулуп досторубуз менен сое турган болсо, бул садака катарында болот, бул курмандыкка жатпайт. Мели сойсун 7 киши шерик болуп, 2 жашар кунажын алып сойсо, бул курмандыкка жарай берет. Ар биринин ниети, 7 тең ниети, же 5 киши, 4 киши шерик болсун, айтор, ар биринин ниети курмандык чалуу болгон болсо, эң жакшы амалдардан болуп эсептелет. Базаркоргон райондук хатибияты бүгүн колунда бар кудурети жеткен курмандык чалууну ниет кылган бир туугандардын бардыгын биз чакырып кетебиз. Ким күчү жетсе, мына ушул райондук хатибиятка келип, курмандыгыңызды чалып, этин ошол жерде чогултуп, район боюнча бүт колунда жок, факир, бүгүнкү күндө эт жегенге муктаж болуп турган бир туугандарыбыз бар. Мына ошол бир туугандарыбызга таркатып берсек, эң жакшы амалдардан болуп эсептелет. Керемет Кур'ан Керимде «Я айюхан нас, антумул фуқара илаллах, валлаху хувал ганиюл хамид». Эй адамдар, силер факирсыңар, силер колунда жоксуңар, силер Алла Тааланын астында факирсыңар. Аллах субхану таала ошол зат гана бай, ошол зат гана мактоого татыктуу зат. İn yeşâ yuzhibukum. Eğer kaalasa silerdi getirip ve ya'ti bi halqin jadid. Başka kavimde da alıp geliştigi mümkün. Ve ma zalika alallahi bi aziz. Silerdi getirip başka kavimde alıp geliştik bu Allah Taala üçün kıyın emes, hurmatlı bir tuğanım. Oşonduktan kolda var da koldop jaşaганга emne jetsin. Gelingizler hurmatlı bir tuğanım. Kurban ayt günü, birinci ayt günü, ikinci, üçüncü ayt günü kolunuzdan gelse, mına uşul kurmandıktardı çalıp, tarqatıp, kolunda жоқтун başын sılaганга, жана жүрөгүбүздүгө ырахат киргизгенге эмне жетсин. Кыргызда ушундай сөз бар, бай жегени койрук менен куймулчак кедейдики, өпкө менен кекиртек, шыйрак менен шыймалчак деген сөз бар. Демек, бүгүн эт жешиминде турсун, шыйракка да жетпей жүргөн бир туугандарыбыз бар. Мына ошолордун башынан сылап, бир күн эт жегизип, мына ушул майрамда алардын кубанычына, сүйүнүшүнө дагы себепчи болуп калсак, сиз менен биздин өзүбүздүн оорубуз кайтып, шифа таап, жакындарыбыз жакшы болуп, ооруканадан чыгып, сүйүнүчкө жетип калар, урматтуу бир тууган. Келиңиз андыктан курмандык чалууну Аллах Таалам барыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.